berada di rumah Ibu Nafa dalam kebaktian KWGT pada sore hari ini. Pelengkap kini jemaat. Inang mapuang unnato o tengkaku na aya sitaru na inang puang unnato tengkaku siga umbu kalambu olai poraku masorongan tanggatu masambayang buang kalalanku olai inang buang unato tengkaku siga umbung kalalanku olai kedua karolona mariling bermasian buang umbung kalalanku olai. Keluarga siapa pembangun puang tadi kena sakit na puang. Na puang merampas sakit kami sia ungkatir nai kami. Na puang amora umperangi kami lindona sia ungkatur turui kami. Na puang amora umpatirong kami lindo masukan na sia umpasilia kami kamarampasan. Amin. Ta papenani dan yang kombongan 457. Lamin tu atu puang nang kamu puanga. Lamin tu atu puang nang kamu puanga. Ludo mai kaleni tu kamarampasan. Oh puang lamin tu atu kamu tungku ana saena opela pasakemo lamin tu atu puang saena umi kemayu ekomi toyang dupetoba puang lamin tu atu kamu tuku ana saena opela bat pasakemo lamin tu atu puang lan atu situka kegoyang puang sosok atuangku. Oh puang lamin tu atu kamu tuku ana saena opela bat pasakemo lamin tu atu puang pono aku kutolong mati puang maku resumanga. Oh puang lamin tu atu kamu tuku ana saena opela bat pasakemo. Nah, dapat. Demikianlah kebersamaan dengan Nyonya Rospita Nafa Biringkanai pada kebaktian PWGT Jemaat Bethlehem Parapo di Tokonan Mamali Parapo. Tuhan memberkati kita.